Thlik Thlok News clear to te chibai vek ole in September ni som pakhat azana chanchin thar puan tur kan nei te hilongai thla ang apuang tu si van ramoi ama sa in chanchin langsar zolte Prime Minister in real kong a honna lamwala adu apiang tel thei ania ken thei lo atam thung New education policy a mizo tong ngai poimo ni in professor lal mundangan asoi ampeda in all depot din nan Prime Minister hena zia ken ngen na an thlen Chief Minister lal do amathala khal ani tuna chanchin kim changzo kin ni longai thla ang Prime Minister in real kong a honna lamwala adu apiang tan tel thei ania ken thei lo atam thung in rini lo om tura Prime Minister Narendra Modi an aizo lamwala baira bitu sai rang real kong a honna in khoma adu apiang tel thei ni in sarkar chuan tel tura somna achwa lu man om don lo baga ID card po ken lu angai don lova security checking ero ti ani thungang hetakal du zira no pangte phur tur hian aba som palirwa man ani mai baga sarkar thokte phur turin aba som ni parukwa man ani boka tel tur te chu azing dariat le chanwe ala mola lu kim vek tur ani adu du tel thei ani rwalin amidang tina theina chi manwa reng reng ken lo phal ani lawa ken phal lo hi somthum pakwa lai sarkar thachwa tarlan ania phal lo tamber hi chu mipa ngai ken ngai lem lo sa ania mi tin nun phunga pai fo chi bekte binocular te zialle atan kaina manruwa te eitur te tui botol te ken phal lo zinga telba ka tiang hol lo phal ani lo Prime Minister hi Trump helicopter helicopter in atumanga hetatang hian lamwal apandona hemi akalna tur konga hian engma da nok oi ani lawa dorle petrol pump po khar vek tur ani kan lo puan pho to angin Prime Minister Modi local nia aizola lir thei tlan dan na sataka di danglam ani don Aizol traffic SP chuan thachwa siamin India Prime Minister Narendra Modi local huna Aizol khopuel lir thei tlan dan tur puanga Modi local ni September ni som pathum khian azingda rukatanga chonhudar khathleng Chuampoi halepata changa Raj Bhavan panna kongle Lengpui airport changa Raj Bhavan panna kongpuya lir theile bongrwa engma da phal ani lo ani hai mai ba ka hian Aizol chimlama changa marlam pan lir theite city bastiam novin temple atagin vibe kon lama tlan vek tur ania Aizol marlam durtlang Chuampoi sairang rota changa chimlam pan tur lir theite chu ram hun laldeng road lama tlan vek tur ania bongkon marveng konga Chuampoi halipat kaltlangin bongkon le Chuampoi kon atagin lir thei engchi ma tlan phal ani lo bok Zirtop ni September ni som pani zandar sari atanga inrin ni September ni som pathum zandar sari thangin HMV MMV 407 truck le atluk poite chu Aizol khuchung lu le tlang phal ani don lawa hetiang motor lian te hi sairang kurung le durtlang te zemabok beroloi city bus terminal te ngai zele Falkland city bridge te hemi hun chung hian lo om vek tur ani don ani Vanapa hol kota FCAA pomdu lo na punkhom huai hot ani voin chun khan aizola Vanapa hol kota joint civil society movement huai hotin Mizoram Sarkar in Forest Conservation Amendment Act sang ni somni pathum apom du lo na le sut le tura sarkar nor na atan mi puyan pungkhoma he huna hian JCM chairman Dr. Lalbiak Moyang tele JCM tel pol sang shwai tu te baka political party pali AAP MPCC MNF le PCIO tele Zoro IO 1021 soi ani JCM ka shwai hian ma in NGO sang le political party chen khatsuan joint meeting an lo nei to a voina punkhom hi malak bultan na ni in na sazo ka malak chau zel tum ani voin punkhom na hian signature campaign ne tan hal bok ania signature campaign hi kal zel turani mai ba ka online signature po la nei tur ani New education policy a mizo tong ngai poimo ni in professor la nundanga na soi Pachunga University College Mizo Department chuan ni o tur tun nai mizo thu le hladin mun hoilam le su khlek seminar an buat seya Khwalian Mizoram University Registrar Professor Lal Nundanga chuan New Education Policy hnoya Mizo tong apoimo tu thu soin University signboard ta po Mizo tong telzel turin UGC in Minnor ani ati na seminar hi PUC seminar hola buat sei ania onna in komi Dr. Ladon Puya ren thlei chuan kai shwain Principal Dr. HLL Thanjara chuan thua soya PUC chuan malam pana kalzel turin thei to pachwa zel thule
tundin hmana hian PUC a zirlai sang thum chawm pathum le thok tu zani somli ba ka UG department somni panhi le PG department panga awam thuwa tar langa NIRF ranking a kumli chung top 50 a alan thei thu a soibok he seminar a hian Professor K. Silal Thamwani Head Department of English and Culture Studies Mizoram University chuan keynote Syrian Coordinator Dr. Enit H. Lalramwani le Mizo Department HOD te chuan thu an soi ani he seminar a hian lekhabu chhuah chungchang te machine translation hmanga Google Translate a Mizo tong tel chungchang te artificial intelligence in Mizo thu le hla hmung dan te Mizo thu le hla LGBTQ chungchang lo lang te Mizo hla mani nun bun ruana te Mizo film hason na le Mizo film a inbiak na tongkam lo lang te zirchian ani dona he zirchian na hian Mizoram chunga mithiam sang sang ba ka IID Gandhinagar atang te University of Bern Switzerland atang te in mithiam te ankal khom ani athonin bus service don September ni som panhi sang ni som ni panga zir top ni khi youth icon star jailal ro sang RS zadeng pian cham ania heni pwa hian athonin aizola city bus service tir ani don jailal ro sang fan group pakhat Raldo Group chuan anduron pian cham pual hian September ni som panhi Ken City bus pasari bipuita ni le una service tir dona adu apiang tan athonin at chuan thei don ani BSF Constable GD zathumlak ani don September ni som pariat khian Central Sarkar hnuaya BSF Constable GD atan Mizoram atangin mi zathumlak ani dona hemia teltum te chuan original birth certificate te original high school matriculation certificate le mark sheet te tribal certificate te passport size thalak panhi te original residential certificate te identity proof original Aadhaar card voter ID immigration card te inrin turani NCC CBNA certificate te tar inrin bok turania ex service tar original identity card emo pensioner book inrin tur ania sarkar na thoklai tan anthona office atanga lak original no objection certificate inrin bok tur ani vice member thartatan anilio training board sei tran ani State Institute for Rural Development and Panchayati Raj Durtlang Leitan Chuan Aibo Tlang Nuam Le East Lungdar RD Block Noya VC Thanthar Teta General Orientation Training for Village Council State Thupui Mangin Nili September ni Kuatang ani Chuan Panhi Sang ni Somni Pangachung o training abuat sei Aibo Tlang Nuam RD Block Noya VC Tepual Hian SIRD and PR Durtlang Leitana Training Kalpui ni in Dr. Khol Siam Thanga Khol Shing Associate Professor SIRD and PR le Dr. Lel Shwetlang Kluang Sailo Senior Core Faculty SIRD and PR te chu Course Director ania he huna hian Aibo RD Block atangin VC member somthum pasari le Tlang Nuam RD Block atangin VC member somni paruk anvain VC member somruk pathum antel ani Hemirwal vek hian is Lungdar RD Block Huam chunga vice member Thanthar somni paruktetan District Panchayat Resource Center Serchipa Course Director Dr. Huang Thansang Associate Professor SIRD and PR Havin General Orientation Training for Village Councils Training nei anibok Nilichung o training kaltlang hian vice member Thanthar te chu VCX sang ni somni panga MGNRE GS GD GPDP le record and account of Vondan Chungchang SIRD and PR faculty le RGSA faculty ten anzir tier 3 ani na thiala food safety licensing and registration in camping camp buat sei ani voin khan ha thel bazar wai me hola food safety officer lunglei puke zobiak fel havin food safety licensing and registration game board say ania license deal to thanem tak omin naktu lama po na thial sam lamchal mariwai me hola food safety licensing and registration game hi nei chunzom aniang puke zobiak fel chuan food safety and standards exam hi paru ina phut angin ei in le zuara sum do na kong kalpui zongjong te chuan food license an nei nge angai thua soya eile in sum don na ina ko chu mishing ei tur siam le zor chwa zongjong hi ania ai chop door thingpui door restaurant cafe hotel guest house homestay hostel caterer changsiam chome zuar sador theitui siam kongkama eile indoor siam zongjong te hi ahwam vek ani atibok
food license nei lava sum dona kalpui chu section 63 of Food Safety and Standards Act 2006 bo chiatna ni in tharuk chung lung in tan le cheng noi nga thleng choi theina ani thua soya kum khat chunga cheng noi som pahnih hnuai lam la lut te tan fee cheng za an la kum khat chunga cheng noi som pahnih chung lam la lut te tan chuan fee tan cheng sang ni an choi thua soi license nei lo zong zong te chuan he huna hian license siam vek tura ngenin hunrem chang ma sabera license an nei le nei lo an check le vek don ti asoi bok khozola IMA multi speciality clinic organizing committee te an chukhom vo in chanu khan DC chamber khozola IMA multi speciality clinic organizing committee te IMA multi speciality clinic nei tu chungchang choi hovin meeting an neya bursap puke vanal chianan akai shuai IMA multi speciality clinic hi September ni som pakwa sang ni som ni panga nei turania heminizing dar sari atang hian endoscopy le ultrasound ti thei aniyang opening function the zingdar college an ve nei turania he huna hian Dr. Sambuk Borve local tura be se ni in kal lung medicine no panglam me chelam beng nar chuap le adang specialist doctor te anon kal be se ania doctor damdoi ron ken te hi dam lo ten hena athona sem tur aniang heminia hian Harmon Branch Catry Patent Canteen and Siam Bogdon ani he huna hian Dr. Albert Lalming Hlua Senior MO Dr. Zauzik Pui Senior MO Dr. Wendy Malsom Kimi MO Dr. Lalnon Pui Wentlay MO Pu F Lalbiak Zava SP David JB Deputy Commandant Pularin Tluang at so te EEPHED NG Lalwat Sanga EEPNE PF Thung Nemi SNO Pusi Pazona Joint VCP Pukelal Zika President District MOP Antel Ani Scholarship DC in Tunhaya RSETI Tana DST Tingtharte Office Chamber Lompuin Afui Bok he huna hian Pusilal Dampuya Director MIRB RSETI chuan DST hi RSETI an din tir atanga an har satna ani thule Sarkar Department thoktu te atang chawa zirtir tu an nei thin awanga an training program po akal kha thin tu asoya tuna chuan khotwal mi nge DST an nei theita ka wanga training program po chi sang sang an kalpui theito tur thu asoya khochung mi tele Mizoram hun danga mi te tan po ma so na ani nge abe se thu asoe Donald Trump tha tum tua pu thu boy ngai tua tran voin hian Florida US President Dilai Donald Trump tha tum tua pu Ryan Road kumsum nga pakwa thu boy chu korta ngai tua tran ania thiam lo achan chuan dam chung lungin tan thlenga rem the aniang road hi September ni som panga sang ni som ni palia Trump International Golf Club Palm Beach Florida Donald Trump tha tuma pu ania golf club patrap omlaya ahung na atanga ka atung nia shia in security ten an ka pa atlan chezuya chanulama man ngal ani ampeda in all depot in Turin Prime Minister angen All Mizoram Petroleum Dealers Association chuan ni lai ni khan Prime Minister Narendra Modi le kha thonin rel manga oil ron purlua chumi che khol na tur oil depot Mizoram adin turin an nge na hei hi ti hlokin thei ani chuan Mizomi puin kan chor hle ang Lunglei District a Thingfal Khua Mam Tevenga Baptist Church of Mizoram biak ina chima thi le hliam anom hriat anilau ninga ni chun lai vela biak in chim hi National Highway zawna tur leilai wang nia hriat ania athanga khwa le longtla in kar kong anho pinga amin bel zel a hlo oma wangin he chanchin zia lai thang hian abul hnai inte anin thiar chuak kong hi NHIDCL in an lai ni in lai lo tur lai nian soi an lai tel ni in an khwa atanga thudon na chuan asoya a lai tu te hian a zang na dam na po an belem lo nia soi ani biak in chim ta kaushan he thoton ni atanga gospel camping wat sai tura in po cha mek ania achim lai po hian an hatlanga leiche an hriat awangin bungrua an thiar chuak nual ani Chief Minister Laldo Omathala khal ani voin chuna wana pa hol kota FCAA pomsut le du wanga punkhom na program zo nuwa mission khatin he huna tar chwa Chief Minister Laldo Omathala chuana benaran hal thalak khal tu te hi tu te nge an ni soi chian na kan huzo lawa chuti line he hian FCAA pomsut le du na movement akal na theidan tur atilang chiangin alang
khati zong kha ton tuma chanchin thar karon ti chha the te chu ani e